Şekersin bari. Bir önce buraya otur. Ha, kira kolay. Bir önce oturun da alganlar kırılır mı da? Bugün ne yaparız? Otur. Kutlu olsun. Gelin. Kim, adın kim? Kimin oğlu? Kuandı. Senin adın? Kimin kızı? Senin adın? Seyit adın? Kimin oğlu? Senin adın? Yura. Yulia. Kimin kızı? Anatolia kızı. Ben Senem kız ne kendi kıyamız bir Herkes o bırakın uçak düşürür. Bismillahirrahmanirrahim. Birinciğinde kadamlarınız kutlu olsun. Bana Mekke'nin yolu, mındağan yıllar kelgen ata-babamızın yolu, Peygamberimizin sünnet yolu, ikicasının arasında adal kılıcı yol. Her bir Müslümanın birinci mindeti olsa kadam vasıf oldu da yolun Mekke'nin başladı. Şundan Mekke'nin bana şartları ikicas birbirini kalav gerek. Neki o Müslüman bulu gerek. Neki kıyın dedi kuvalar bulu gerek. Kutlu bulu gerek. Nasıl şartlar var olsa neki kıyıga ruhsat etmeli. Şundan bana iki öngüz birbirinde kalap gelip otursuzlar. İki ön Müslümanın balasızlar. İki ön La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın biliyetler Allah'dır. Onun Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'dır. Şundan var şartları keliptir. Şimdi kadar dinlere min senden bağışladın degende bağışladın deysin. Aydın kabul ettin degende kabul ettin deysin. Al endi tarih şeriatın bir yolu kıza aksa deysin boladı. Aydın dinlere altın yüzür aldın mı? Altın sakine münasır kıza aksa bolup yetettileri. Şimdi şunu alsan dinlere. Onda kazmaya kutlu okuyup, kanday turgan bolsanızlar şunday tura veringler. Ana oturup, bu ne kılıp özlerinizde kıynalmayın, şunday kılayıp tursanızlar tursanızlar bolar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî cealen nikaha sünneten seniyyeten lil anam. فاصلا وقاطعا بين الحلال والحرام كما قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني الناكح راغب والمنكوحة مرغوبة والمرء على ما تراضيا وأقول قولي هذا أستغفر الله الغفار لي ولكم ولجماعة المسلمين الحاضرين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء اکنون به فرمان خداوند جهان و خالق کان و مکان و مربی عالمیان
وفاتشاه أزل وحكيم لم يزل وبرق زيدي هجر هزار عالم خاجي طه ياسين وسيد الأنبياء والمرسلين يعني بناوي حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وبإجماع الصحابة قال رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبمذهب مهذب سراج يعني حضرة إمام أعظم معظم كوفي صوفي رحمة الله عليه وبقواه جماعة مسلمين كحاضر در المجلس خير Dinara Kurman Ali kızı siz öz nafsu nefisinde aydın puanda koluna bağışladın mı? Bağışladım. Bağışladım. Aydın puanda olasın. Dinara Kurman Ali kızının bağışlayan nafsu nefisesini kabul ettin mi? Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ. Allahümme salli ve sellim ve bâri aleyh. Amin. Allahümme ellif beynehumâ kema ellefte beyne Adem ve Havva. Allahümme ellif beynehumâ kema ellefte beyne Yusuf ve Züleyha. Allahümme ellif beynehumâ kema ellefte beyne Muhammedin Mustafa ve Hadîşetel Kubra. Allahümme ellif beynehumâ kema ellefte beyne Ali'nin Murtada ve Fatıma-i Zehra. Ya Allah yekicasımıza, atamız Adam Aleyhisselam'ına, Havanamızın onurcasını geçsin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Hadîşe anamız, Hazreti Yusuf'un Züleyha'nın, Hazreti Ali'nin, bir Fatıma anamızın makavetini verip, onurcaslarını özel olsun, özel olsun, özel olsun. Atanalarından yerinde olsun, eksilden. Allahümme salli ve sellem. Kutlu olsun. Ağızlarınız verik mi? Aydın. Aşık mı? Aydın. Bugün toy boğazın aşkını kimse. Bismillah. Uzun işte sen işkin yerden kim geliyor? Nikenin suğu mu? Bir bari ağzı aşık olsa kim ağzı aşık bir ilgili bulabilir yani. Aydın indi şeriat yolunun nikeleriniz değildi. Bugünden başlayıp ekiyonun indi bir iki şişenin balasında bulasıdır nike kıyığından giyin. Indi ağır bir Müslümanın birinci mindeti moyundağı karzı uzun koşulan yarın kağı barın moyunu diktileri. Sınıftan Aydın bana bugünden başlayıp dünyanın varlık senin moyunca al dinara indi ayının kırık yoluyla bu soğukta bana süygen carın Aydın indolundan korkulandan keyin oşaktın otlasının yiyesi sınıftan kanday hürmette kanday siyelasan gücarasa da indi buna toylarınız hasiyette ola orazayının üstünde kelip otur bu cahtlıkın nişanası sizlerge kadamlarınız kutlu olsun sizlerin tek kutlu kuançlarınızı tezlikle vereyim doğru yoldaşlarımızın aldığı olunuzlar, al oluşun, ülkönlerin batası, akişişinin, ananızın, sularının zaten üstüne alıp rızalığını alsanızlar inşallah sizleri hiç kaşan zamanda kurmayacak. Yoksa bana kutlu olsun, şimdi bana nikah kıyıp birbirinde bağışlar kabul ettiğin için bari oruna geldi, bırak bana dini nikah kualigi eskettiği şeklinde ekibimizde sözlerimiz bu ülke saklap, yoksa içinde ayet hadisler var, oylarımızın doğru gerekir, birlik, intimak, sözüne cahillikinin olsun. Aydın. Olsun. Amin. Allah Teala çok kadınlarının sağlıklı olsun, ömür göstermeni uzak olsun, ömür göstermeni uzak olsun, ata-analarından birinde olsun, ekibin yanına uğrunu versin. Allah Teala. Vakti olunacak. Şimdi nikahın yolu olsa sözümüz niye olmasındır?
Yuliyaga bir kitap verek, oku mümkün dayındalıp keyin keledi Müslüman bolup bari ayşundan Yuliya. Bak tüve, почитаешь про нашу религию. Потом какой-нибудь жениха найдешь и сразу сюда, на вместе. Abi жақсы енді бақытты болыңыздар, енді құтты болсын. Там есть. Как фамилия? Я не знаю. Бол. Тоқта. Бір ғана тоқта. Так, хорошо. Так, все внимание сюда. Так, пожалуйста, только глаза сюда. Так, внимание. Сондықтан мына сұраққа жауап беруіңізді сұраймын. Сіздердің некеде тұру деген тілектеріңіз әрі еркін, әрі шынайы махаббаттан туған ба? Сіз не айтасыз, Динара? Сіз айтыңыз. Олай болса, қалыңдықпен күйеу жігітті актілер жазбасына қол қоюды сұраймын. Жақындайыңыздар.
бірақ осы кісілердің ішінде сіздер үшін ең жақын сіздердің ата-аналарыңыз. Ешқашан осы кісілерді ұмытпаңыздар, сыйлаңыздар, құрметтеңіздер. Қымбатты ата-аналар, балаларыңыз бақытты болсын, қуаныштарыңыз құтты болсын. Ал енді балаларыңызға жақын келіп, елес ескеріңіздер. Дәстүр бойынша екі жасқа арналған семьялы бар. Жезқазған қалалық әкімшілік бинасынан өзімнің атынан сіз екеуіңізді құттықтаймын. Зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Семьяларыңыз мықты болсын. Ал енді қымбатты қонақтар, сіздерді екі жас құттықтаңыздар. Сонан соң шампан ішіп суретке түсуге болады. Келіңіздер, қоныңыздар қонақтарыңызға. Жасыңыз бақытты болсын. Не тамаша задать? Пожалуйста. Обязательно ворона сейчас большая. Так, внимание. Все внимание, сюда и провесили.
внимание, пожалуйста. Подготовка. Так, внимание. Видите, поменяет. Итак, 19 декабря. Столица республики. Начало в 19 часов 45 минут. Да вот стаканчик. Прошу. Мына жол үстінде аэропортқа баратын жолда тұрмыз. Жастардың елбасы шампан лақтыратын жері. Сондықтан Айдын, Динара бақытты болыңыздар. Сендердің махаббаттарың үшін. Айтқаныңыз келсін. Не лейте на платье. Ben koyarım kırmalar. Мә, саған көйлек. Болыңдар, әке-шешең сүйікті балалар болыңдар. Әмин. Постоянно осы мамалар мен папаларын қуантып жүре беріңдер. Дүниеге космонавттар келе берсін. Кім? Так, шампанский кому? Тұрмады ма, күн жымынғанша тұрмады ма? Вот, получше. Еще. Че вам еще пожелать? Желаю. Aman bunu da şey. Sen yapma. А что, шампанское запивать, да? Қыздар ішпей ма? Аға. Шкен түсіру керек, шкен. Пока не снимай.
Кажись, не ту нашел. Базар Матч будет.